मरोइबा पाउ मियाम गी लेंगाक अमा सेमननबा बीजेपी की एमएलए सिंह दिल्ली द पाइशनखरे ngasisu हानगी चीफ मिनिस्टर बीरेन लुचिंगबा एमएलए कांगबु अमा दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखरे नेशनल हाईवे दा फुरु खुदिमक चटपा याहन्नबा आईडीपी सिंह मयुमदा हंजिल हन्नबा कुकी सिंगा चनरिबसु हंदोकनबा मरी लेनबा सिंगदा तक्षिनबा मियामगी मिफमना वारेप लौरे हाइना इमागी मैरागी लुचिंग बीटीएस सुजाताना फोंदोखरे मणिपुर अहानबा ओइना कोनुंग ममंगी लंबीदा रिजिड पेमेंट ओइना सेमलिबा लंबी मी चटनद्रिंगैदा मफम कयादा चेखाइबा थेंगनरे संगाई कंजर्वेशन अमदी ब्रीडिंग सेंटर मा कैबुलमजाउ नेशनल पार्क की अकोइबदा सेमगनबा थौरांग तौरे हाइना प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनुराग बाजपाई ने हाइख्रे खुरुमजरी आईएसटीवी की पाउ मियंग ताबिरिबसिंग तराम नौचरी हौजि पाउ संथोंग पिजरी अक्टोबर थासी मनुंगदा मियामगी लेंगाक अमा सेमु ngamdragana अरोइबा फिरेप लौरगनी हाइना तकनरुनबा बीजेपी के एमएलए सिंह दिल्ली द पाइशनखरे ngasi हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुचिंगबा एमएलए कांगबु अमा दिल्ली की दबक इम्फाल थादोखरे मखाताना एमएलए खरसु दिल्ली द चटकदौरी हाइरे ngasi दिल्ली की दमक इम्फाल थादोक्त्रिंगै गी मांगोइनाना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता एन बीरेना महाकना दिल्ली की दमक खोंगसानगदौरिबा असि मणिपुर दा मियाम गी लेंगाक लेहन्ननबा तकनबा अमदी मणिपुर दा तुंगकोइना इंग तप्पा पुरकनबा सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा तक्षिनबा चटपनी फोंदोकलमखि पनबा याबदी ममंग चही की फेब्रुआरी की तांग मापंदा मतम अदुकी चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फम थादोखिबदगी था अदुमकी तांग तरागा हुमदोइदगी मणिपुर दा प्रेसिडेंट रोल लेरखिबने पीआर लेरबा मतुंगदसु मणिपुर दा मियामगी लेंगाक अमा थंबिनबा कयारखाना सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा दक्षिणबा लेख्रबनी अदुबु ngasi फावबा एमएलए सिंगी मनुंगदा कनाना लुचिंगबा ओइगदगी हाइबा खनबा ngamdabadagi मियामगी लेंगाक लेहनबा ngamdabani हाइना पॉलिटिक्स नैनबा सिंगना फोंदोकपा लेरिबनी हौजिकसु अमत ओइबा लुचिंगबा खनबा ngamdaba मरमना सेंटरना खलकपा लुचिंगबा अमदा एमएलए सिंग यागनी हाइबा वाफम हंदक चलिबा असिदा थमलुगनी हाइरे हौजिक लेरिबा फिबम असि मथंग चही लिसिंग अनि कुनगा तरुक फावबा लेरबदि बीजेपी अमदे चटमिनरिबा पार्टी के एमएलए सिंग लिसिंग अनि कुनगा तरेत पांगथोकदोरिबा जनरल इलेक्शन दा चाउना माय पाकपा ngamgani हाइबगे थाजबा लेरक्तबना यानरमदबा खुदपु सिंगना सेंटर ना खलकपा लुचिंगबा अतुदा पुना सौगतमिननबा हाइना वारेप लौरे हाइरे नेशनल हाईवे सिंगदा फुरु खुदिमक चटपा याहनबा आईडीपी सिंग मयुमदा हंजिन हनबा कुकी सिंगा नौना चटनरिबा सु हंदोकनबा मरी लेनबा सिंगदा तक्षिनबा हाइना ngasi इमागी मैरा अवांग सेकमाई नुपी कनबलुप अमदे मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर न सिंदुना पैलेस कंपाउंड दा लेबा इबोयाम सुमांग लीला संगलेन दा पांगथोकिबा मियामगी मिफमदा वारेप लौख्रे आईडीपी सिंगमदे तोंगान तोंगान बसेस ओ सिंगी मिहुत सिंगना सरुक याकिबा मिफम अदुदा इमागी मैरागी प्रेसिडेंट टीएस सुजाताना हौजिक मियामना नेशनल हाईवे सिंगदा निंग तमना चटपा फंगद्रिबासी अखोइगी मिहुत सिंगना मरी लेनबा सिंगदा खंगहलगा मियामगी अवाबा कोहनबगी महुत्ता जनरल इलेक्शन दा मिडियंग थमलगा थबक तौदुना लेरे असिगुंबा थवंग असिगी मायोक्ता चंगसिनबा याबा खोंजंग सिंग चंगसिनगनी हाइना फोंदोखि हुनेना लेरिबा खोइगी ngasi सस्पेंड लेरिबा खंगु खोइगी मेंबर एमएलए सिंग हाइतारे मखोइ मखोइगी सु याम रेस्पोंसिबिलिटी नि ngasi चटपा यादिबा खुदिमक से मैते एमएलए गी मथक्ता सु लेरिबा सेंटर मसुंग स्टेट न उसी थौइदबा पोट अमने हाइबसे मोजु खंगफम थोकपनी मोइगी सु मथौ याम ताइ तसेंगना मोइना इंपोर्टेंट ओइना खल्लगा होना बिगेदरा हाइबदु अखोइ लाइबक थीबा हाइगेदरा खंगदे लेरिबा एमएलए खुदिमक सिदि लान्सबु लोशनिंगदबा अदुगा लान्सना खुदोंग चाबा लौरगे हाइबगी माइ माइगी पार्टी सेंगवतनबा माइ माइगी 2027 गी नेशनल पार्टी दबु ओइरो अथोइ रीजनल पार्टी बु ओइरो सेंगतना लेनाबा अदुगुम्बा लोमदो ओइना लोइ चटनाखरे प्रजा सिंसिगी लाइबक थीबनी अदुबु खोइ ngasi खरा चंगजन जरिबा खुजिमक सिनदी आइन की थोंग दसु दुम खोइगी स्टेट की मथक्ता सेंटर की मथक्ता लीगल की एक्शन सु दुम खरा थागतकने खोइ मणिपुर अहानबा ओइना कोनुंग लंबी की कोयलास की लंबी मथक्ता मणिपुर अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की मखादा थारिबा रिजिड पेमेंट
concrete road asi sem saba hogalakpada ngairingeda mafam kayada crack chatle mi phawa chana driba lambi asi crack chalakpada mioi kayana angakpa poknakhre mafam atuda ISTV news ga hakthengna yengsilubada hauzik konung mamang lambi ki mamang thangba sarukta thaba loiraklaba rigid pavement concrete road asi mafam kayada crack chatpagi mami tare amaromda Thaba hobada ngairiba concrete lambi asigi mayaida ising tungsinduna leibasu yauri BWD gi makhada AMR India Private Limited na suri bathabak asi Asian Infrastructure Investment Bank AIIB amade Manipur lenga ki apunba senpham lupa crore lising ahum chatruk nifuga tare lom changna semgat kadaba project ni haire mafam aduda mari lainaba department ki official sing unana bahonabada phangdabadagi lever ki khuthangda pau phaunabada khudakta lakpa ngamloi hairakpadagi mafam aduda lairamba mioi kharaka wari sanabada hairiba nauna thariba repeat pavement concrete road asi yungna kaklaba matungda phaina amu block 9 na kakkadabani adubo concrete road asi haijilaba matung durga puja gi labor sing thabak lep lubana asingba crack asi lakpa oigani crack chaliba sing asi nauna thugairaga semjinna ba khonagani haiba wafam sing thamlaklabasu interview loge hairubadade yarakhide Hawada ngairiba concrete road asi miyamna aduki matik thagatpa amade nungaiba phongdokpa leikhrabasu oirakliba phibam asina Imphal gi akoiba gi tharakadoriba concrete road asi kadai phauba afaba lambi oigadagi haiba sidi achauba wahang ama oire Amaromda PWD na Imphal manungi mafam singda white topping rigid pavement gilambi sembagi thabak ase Manipur da ahanba oiba amade seasonariba machine sing anauba oibana thabak subada khuloiba watpagi wafam leiri haina PWD Imphal East Division gi EE KH Robinson na phongdorakde ngasi konung mamangda semkaliba rigid pavement ki lambi asi sembada yauriba company gi mioi sing yauna hauzik oiriba lambi gi phibam gi matangda mahakna makhatana rigid pavement ki lambi asi Chekon Anand Singh Higher Secondary School amade Wangkhai lambi gi mafam singda sem saba hore masida yaurakpa akai atoi sing matam gi oina semjin sajinduna chatli konung lambi ki rigid pavement asi bituminous macadam thakraba matungda white topping ki thabak asi tawbani lambi asi gi saruk ahum thokpagi ani semna bhonabada traffic jam na maram oiraga thabak amakhaktamak semba hore concrete pavement asigi athabana millimeter jamaga humbudrani masi Manipur da ahanba oiba amade seasonariba machine sing khuloiba watpagi awaba mayoknare hauzik pakhaliba rigid pavement ki lambi semriba asi trial basis amani makhatana akaya toi thoandana ba quality control tawduna chathagani thabak suriba singna asoi angam yauraklabasu makhatana soktana ba pung kunga mari chupna yengsiliba asigi mathakta hena yengsina bhonagani haiki concrete laying tawbasida traffic na maram oiraga saru ani thongna thajage tawne adubu thariba uji ki ahambagi concrete ki keno je concrete ki payment ji 100 ka 70 mm thickness ni sida uji first time in Manipur oibnina machine ju anoba lakpa machine anoba lakpagi operate tawbagi akoina trial tawba plus machine anoba dugi calibration kamai na thangat kani adei kamai tawra sijinagani haibana chingbudu yengbagi damakta akoina sigi je ahama sida laying ta haujabani si makhatana akoi makhatana dum quality maintain tawra dum sasagani marakta oi mistri na soiba ko pa yar magajo koi dum section na ba thanaba dum yengjanjai pung kunmari je dum yengjanjari tawbudu asi mathak sida muksu adum yengjanjigani haraga ismaisum thamja Manipur khakta da phangba sangai gi conservation amade breeding center ama kaibulam jaw national park ki akoiba da semgatnaba thaurang tawre haina principal chief conservator of forest BPCF Anurag Bajpai na phongdokre wafam asing asi humbutra mathoi suba wildlife week celebration ga mari leinana wildlife ki oiba photo exhibition ama hodokpagi thoramda phongdokhibane Nupilal Memorial Complex da pangthokiba thoram aduda Chief Conservator of Forest Wildlife L Joy Kumar, Director Zoological Garden L Biramangol amade atai makok thongba official kayana sarugyake. Exhibition aduda uchek nifugamari mammal kunganipan butterfly taragani thoi amade reptile taragamari yauna utkiba exhibition adugamari leinana Anurag Bajpai na exhibition asi miyamda wildlife ki wakal loksing piba ngamnaba amade wildlife singbu ngak sianba amade yokhatuna thamba ngamnaba gi pandamda pangthokpane
State asigi atangba makhalgi leiriba lamlaki sa ucheksing asigidamak Forest Department akhanaba thabak kaya paikhatpa hore masigi manung chana state animal oiriba sangai gi masing hengat hanabagidamak National Park ki akoibada Conservation and Breeding Center ama hangdoklagani Rescue Tauraba Sa Ucheksingi Center amasu Bisnupur District ta athubada hangdoklagani Jiribam da marang kaina leiriba Sloloris ki Conservation and Breeding Center amasu semgat chagat pahore chahi amagi manungda center asi shem saba loislagani haibagi thajabasu leire Manipur gi Tengnopal Kamjong Chandel amadi Churachandpur gi Southern part singda tangna phangba yong makhal jibon gi Oiba Conservation and Breeding Center amasu Kamjong District ta semgat nanaba thorang leire Amaromda uchek singi oiba century amasu Kharung Park ki lam hectare chani kungatareta semgat chagat pahore masina lamdam adugi khunja singda ecotourism gi khudong chaba piduna makhoi gi senmitlonda mateng pangbangam lagani Amaromda Wildlife Protection Act lising machamapal humbutani thoigi makhada kanagumbana lamlaki sa uchek sing hatpa amadi phaba thengnarabadi makhoi sing adu chahi tare jail da thamba yauna lupa lakh manga gi fine oina thianbagi provision sing leiri Department sing na so asiguma mioi sing thengnarabadi makhoi gi mathakta act asigi makhada khudakta action launana pathabak sing paikhatli haiki We need to develop this zoo in a world-class zoo so that more tourists can come because people like to see endemic animals, significant animals, important animals which are found in the state of Manipur. So zoo is an important area which needs to be developed as a tourist place in the state because it is having maximum footfall every year. If you see other tourist places, it is hardly in 4,000, 5,000, but it is more than 1,20,000, 30,000 in Manipur Zoo only. So these are the things which we are doing for the wildlife conservation and protection, and I seek support of media as well in propagating all the efforts which the department is making, and I will certainly like media persons also to come up with their versions in what way we would like to develop further or we would like to take the initiatives. Lairabagi pankai makhada lairiba sina layeng bada khudong chaba piriba Pm-Istv amadi Pm-JAY card ase State Health Agency amadi RIMS ki authority singna lana sizinabagi phibam ama leire haina RIMS ta laikhidrabi chahi nauribi nupi macha amagi apokpa Sanjenbam Anand Maitei Laifam Kwakaichel Moirangpurel Lekaida leibana phongdokre Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba aduda Ananda Maitei na makhatana wafam asi mahangna RTI tharubadagi khangba ngamlakhibani State Health Agency asi lising ani taragani panda form tauki aduga September 18 da nationalized oina function tauba hauki adubu agency asi gi thabak thoram sing miyamda ngasi phauba khanghanba ngamdana lakli makhatana mahaki machanupi Pm-JAY gi makhada layeng nabagi Piriba amount adudagi paisa hena laukibaki complaint ama RIMS ki MS ta wakat ki madugi pakhum oina RIMS 4.2 inquiry committee ama semle aduga piriba amount adudagi chada tara RIMS authority na incentive oina lawi hairaki kanagumba amana lupa lakh amaki amount loba matamda lising tarade incentive oina laukrabanina message oina lakpa matamdadi lupa lakh amaga lising tara lawi haina lakani Amaromda pharmacy daki hidak leiba matamda su lupa lakh amaki hidak leiba matamda chada tara discount piu haibalei adubo masigi matangda State Health Agency amadi RIMS na miyamda khanghande masina takpadi Manipur Society Registration Act yauriba rules sing asti miyamda khanghandre haibani matam aduki MS Professor CH Arun Kumar na thopa order amada Pharmacy daki hidak leibada chada tara discount pigadabani haina palle adubo print amadi electronic media da copy amata yaude State Health Agency ki rule gi matung ina chemotherapy tawbada cell loganu hairabasu mahaki laikhidrabi machanupi gi chemotherapy tawbada de RIMS ki maike daki lupa chamnga lauki maram aduna State Health Agency amadi RIMS authority na lairabagi pankhai gi makhada leiriba Pm-Istv amadi Pm-JAY card pairiba singda chauna minambagi mamitare haiki different amount si 10% ama incentive oina added oina low raba package tagi
अदुगिसु मथक्ता फार्मसीना अमुकसु पीरिबा पैसादुदगी 10% अमुकसु हंदोरअबा मसिगी पैसाजे कदाइदा लैगी हाइबसे याम चिंगननिंगा ओइबा क्वेश्चन अमनी अदुबु बेनिफिशियरी खुदिंगमकी अकाउंटदगी कखरबा पैसाजे कमाइन तोरगा हलकपा कमाइन तोर हलक्तबा हाइबदुदी कनासु थिजलुदे मसिगा मरी लेनना आइहाकना मणिपुर की गवर्नर बु नजगे हाइदना आइना रिक्वेस्ट अमा तवी अखोइगी होनेबल मणिपुर की गवर्नर ना अयाबा पिबिरकनी हाइना सु आई खनजै मणिपुर की होनेबल गवर्नर ना हुजिक हुजिक लैरिबा कंडीशन मयेक सेंगदबा स्टेट हेल्थ एजेंसी की अमोटपा अमसुंग रिम्स की अमोटपा से सेंगदोकु मतम ओइरे जेनिम्सता लेरिबा नर्सिंग सिस्टर चाम हुम्फु मरी लेबगी मनुंगदा नर्सिंग सिस्टर हुम्फुगा तरुखक खनगतलगा पोस्टिंग पीरगा लेमहौरिबा नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान होल तौदुना थमलिबसी खुदक्तग मरी लेनबा सिंगना हंदोकदबनी नत्रबदे नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान असिना अनाबगी सेवा तौब लेपगा लोइनना मखल कयागी खोंजंग चंगसिलगनी हाइना पोरोमपाता लेबा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्सता नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान की पोस्टिंग पीदबगी मतंगदा ISTV गा उनबदा हॉस्पिटल असिगी नर्सिंग सिस्टर ओरिबा जेनिता लाइश्रमना हाइख्रे महान मखा ताना लिसिंग अनि कुनगमरी की सेप्टेम्बर 8 प्रमोशन की ऑर्डर थोकलब मतुंग लेंगा की माइकेदगी नर्सिंग सिस्टर स्टाफ की स्ट्रेंथ वाटली हाइदुना चही अमा हेना पोस्टिंग पीदन थमलकपने असुक सांगलब मतम असिदा हॉस्पिटल असिगी नर्सिंग सिस्टर सिंगना करिगुंबा अमता हाइदना तुमिन लेरकपने हिरमसिगी मतंगदा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन अमदी मरी लेनब सिंगा वारी कयासु सानब लेख्रे मधुगी मतुंग नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान की पोस्टिंग की ऑर्डर थोलखिबगा लोइनना अक्टोबर था सिगी तांग अहुमदा जॉइनिंग ऑर्डर थोखी ऑर्डर अदुगी मतुंग इना नर्सिंग सिस्टर मयाम फेलिसिटेशन तौदुना अमदे बैच थेरपगी थौरम फाउब पांगथोखी अदुबु खंगहौदना नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान की पोस्टिंग असी था अहुम फाउब होल तौबगी ऑर्डर अमा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की माइकेदगी थोरकपने अयुक नुंथिल खाइदना पेशेंट केयर पीरिबा नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान पोस्टिंग पीद्रगा हुम्फुगा तरुखक खनगतलगा पोस्टिंग पीबा हाइबसी मिचंग मिखाई नाइबा थवोंगनी होल तौरगना सिस्टर चामगा हुम्फु मरी पुन्ना होल तौबियो हिरमसिदा डायरेक्टर दसु हेल्थ कमिश्नर का वारी सानबिनबा हाइजकिबा लेख्रे अदुबु पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमता लाक्तबदगी पेशेंट केयर की थबक लेपगी खोंजंग असि संगसिनबने करिगुंबा मरी लेनबा हायर अथॉरिटी ना नर्सिंग सिस्टर मरबुद्रा निपान तालिब डिमांड असि थबक तो ओंथोक पिद्रबदी मखाताना पेशेंट सर्विस लेपक लोइनाना मखल कयागी खोंजंग चंगसिनबा सेम सारगनी हाइकी अखोई 164 से नर्सिंग सिस्टर ओइना एक्ट तौजगे 98 से होल तौबिगे हाइबा वाफम से याजनिंग दे अदुदुना अखोई यारगदी हेल्थ कमिश्नर अमदि गवर्नर साइड अदुगा अखोई गे हायर लेवल सिंगदा लेबिरिबा मयामनसु अखोई बु मिसंग मिखाई नाइबा मवंगदा थंबिगनु हाइना पुकनिंग सिंसिंजरी मांगजिल थाबा खुनाय अमा सेमबदा नुपीगी थौदांग हाइबसिदा प्रोग्रेसिव अलायंस फॉर लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ मदर्स पलेमगी हानबा मपोकुमोन थौरम ngasi जेम होल्ड पांगथोख्रे थौरम अदुदा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ए नौतुनेश्वरी प्रेसिडेंट पलेम कुमाबम जीवनमला प्रेसिडेंट मणिपुर वुमेन्स फेडरेशन तखेलंबम डेमोना प्रेसिडेंट UWDO बिष्णुपुर नेप्रम बिमोला लैमा अमदे तोंगान तोंगान मनुपीलु कयागी मियोय कयाना सरक्याखी पलेम की प्रेसिडेंट के जीवन मलाना लमदमसिगी नुपी ओइबिसिंग मांगजिल थाबा खुनाई अमगिदमक मतमगा चुनाबा अवांगबा थाकी वाखल लौसिंग फंगंदुना खुनाई असिबु लमजिंगबा ngambe थौना फबी ममा ओहनगदबनी हाइबगी पांदमदा पलेम साफोंखिबने अखोइगी खुनाई असिदा नुपीसिंग माइथोंगदा अवाबा ममी अमता तहंदना ngasi फावबा अचौबा थौदांग कया लौदुना लाक्ले खुनाई असिगी नुपीसिंग हिरम खुदिंगदा मपु ओइदुना मरोमदोम लेपचबा ngman bahibasti palem gi pandam ni haiki अखोई पलेम न संगजलिबा पांदम सी नुपी ओइबुबु थौना पीबा अदुगा लोइनना मांगजिन थाबा नुपी हाइबदी मामा हाइबदो ओहनबा सिनमिलोन की मतंग दसु अखोई सिनमिलोन से अखोई की खुने की ओइना असि फौदा अखोई सिनमी सिंग से सुरगा ला अखोई सिनमी ओइना लाई हाइजरिबा अदुबु अखोई मपु ओइबा ngamnanaba नुपी से थौना लेनबा हाइबगी पांदमदुदा पलेम संगसनजबनी
Retired District and Session Judge N. Nautuneswarina अखोई ममा ओबिसिंगना लमदम असिगिदमक अचौब थौदांग लौदुना लाकली अवाब कोंगाई कयाग लोइनाना मचा ओइबसिंगबु योक्तुना लाकली अदुबो ममा ओइबसिंगना सोलकप मतमदा हन्ना येंगबिदबगी चटनबी मानबा अमा लमदम असिदा हेक हेक चथरकप ओइ मसिगी चटनबी असि लैरिबा मखै लमदम असि चौखटप खुनाई अमदि ओइबा ngamloi मांगजिल थाबा खुनाई अमा ओइगे हाइरबदि मतमगी ममल खंगना चटपा मथौ ताई अखोइगी सेल थुंगी फिबम फगत अंची हाइरगदि फाइनेंशियल लिटरेसी असि ममुताना खंगबा चंगे अफंग सेनफम खरा अदो अमत खाक्तना हेक्ता लोइसिनबगी हाइनबी लैरे सुरु नोमलुरगा फंगलकपा सेनफम अदो करमना सिजनगनी हाइबसे मामा ओइबसिंगना मुन्ना नैनबा मथौ ताई हाइके अखोइगी पॉपुलेशन से याम हंथरे अखोइ मरुइना मेटे से अखोइ अंगाम अमा अनि पोपदे kana बोकनदे सिन अखोइ से बा कंट्रोल अखोइ disorder ला बनिना अखोइ मिलोर अखोइ जेनरेशन से सही उछाई मतुदगी अखोइ कैदोनी सही याकी मतुदगी कैदोनी है अखोइ वाखम से खनले थांगे एसी की तोंगान तोंगान मफम अहुमदा एसी की MLA टी रोबिंद्रोना MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा नौना साबा कम्युनिटी हॉल अहुम अमदे हाना फिबम चादना लेरंबा थांगा लवाई मनिंग साबा लेकाइगे रिनोवेशन तौदुना सेमजिनबा कम्युनिटी हॉल अमा संगादुना मियामदा खुशनखरे ngasi tongan tongan ba mafam singda pangthokpa sangabagi thoram aduda tongan tongan ba masak naiba mioi sing lekai gi ahal sing amadi maira pai bilup singi thaupu ba kayana sarukyake thangalawai sabal mayai lekai community hall da pangthokpa mapung oiba thoram da MLA T Robindrona MLA haibasi AC adugi miyamgi pakoloini mamangi MLA amana paikat lamba thabak thoram loishindana thamlamba sing mathang lakadawriba MLA aduna amuk miyamgi apamba mawongda sem sab haibasi MLA ama oibagi thodangni handaki tam asida thoaningdaba thodok amade covid na maram oiraga paikat ke kanba thabak kaya thinta handaba nate la leirabastu development ti lepayade haiba wakalonda paikhatliba thabak thoram sing ase miyamgi mateng nani hiram khudingmakta chakotpa mangjil thaba AC ama ohelasi haike anything daga tawa anything I agam ko to tawgeni I mon la jam kha do miyam ko padam chinjabani saisa awat apa semyam laigeni si tawi ba khajan loya haibanate makha tam su tawgeni miyam tanaraga miyam apam kudemak ning tuhanna ba ya hona jage चौखट पाफब खुनाई अमा ओहनबदा अखोई इसा थमोई सेंग बचंगी मखोंग सेंगदना मथक सेमदोक यारोय हाइना मोइरांग एसी की MLA थोंगाम शांति नंगासी मोइरांग एसी की मनुंग दलाइबा ग्राम पंचायत मरी गे MG NRA JS की जॉब कार्ड होल्डर सिंह सेनरिबा मेस पाइरिबा सिंगी नुमित तरानी की खुशुमल येंथोकपकी थोरम द फोंदोखरे MLA ऑफिस द पांगथोकपा थोरम अदुदा फुबाला GP ngankhalawa GP त्रोंगलाउबी तेराखोंसांगबी GP अमदे क्वाक्ता GP गे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सिंगी प्रधान अमदे वार्ड मेंबर सिंह लोइनाना GRS सिंह सुसरुक याखे महाना मखाताना खुंगंग चौखट हनबदा MG NRA JS न पीरिबा खुदोंग चाबा सिंह थमोई सेंगना जॉब कार्ड होल्डर सिंह न तौबा चंगी मखोंग सेंग न चटलबा मतमदा मथक फाउबा सेंग न चटकनी मतम अतुता चौखट पलमदम अमा सोइदन ओइगनी हाइके लेबा सिंह से मसा के होछे अखोंग देगे होते रजि बातरू लाबदो या लोय दे अखोंग खुदाय को परसे अखोंग खुदाय को पर अखोंग देगे सेंग दिया अखोई दोय सपान न सेंग नसी हाइबदुगी अदे यारगदी नेसवे आबा नसी देगी बतन तब सुबदा मयाम दो लोय दो सुदेगा देहलेके सूरी बते को मीने ये बदा कल निगार को सोई रहो खुरखुल मोइबुंग खुनौगी कम्युनिटी हॉल इविक्शन तौखिबगा मरी लेनाना पॉलिटिकल पार्टी सिंह याउसन बिरकनु हाइना खुरखुल अपुनबा नुपी चौखटलुकी मेंबर निंगथौजम सुशीलाना पाउमी सिंह द फोंदोखरे खुरखुल नापंग लेकाई पंचायत घर मरक तलैरिबा खुरखुल मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पाउमी सिंह उनाबदा सुशीलाना मखा तारदुना मोइबुंग लेकाई गा हुंदुंग तुरेलगी सरुक खरा मेंसलगा डैम दगी इथै पीननबा सिजनरंबा खोंगलम अमदा तुरेल थैदोखिबदगी वाफम असि चाउथोरखिबने तुरेल फुंजिनफक नतना तुरेल थैदोखिबा खोंगलमसु फुंजिलकपदगी
लौथोउ यादबदगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यौनरकपदगी डिमार्केशन तौबदा कम्युनिटी हॉल सारिबा मफम अदो हानगी तुरेल मरिलनी हाइबदगी लेकाई अनिमकना यानख्रबने लेकाई अनिगी ngमखै चयनबगी वाफम असे करिगुंबा अमत खंगदना ngarang MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्र लाकलगा लेकाई अनि असि नुंगसिनदनबा सिलमलिबा लाइबक थिबने इविक्शन असि की अकुप मरोल खंगनिंगलबदे मरि लेनबा अथॉरिटी दा हंगबियो खुलदा लाकलगा मिचंग खोंबगी थबक तौबिगनो अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंगनसु वाफम असिदा खुद थिंजिनबिरकनो हाइना मखा तारकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट लापीरगा यिंगसिनबगी दमक्तदी खुखुन प्रजा सिंगना थागतप फोंदोक्सरी अदुगा ऑनरेबल एमएलए ना लमगी ngमखैगी मरक्ता चयेनबा असिदी ऑनरेबल एमएलए ना खंगबिरमोय अदुना इलेक्शन मयागी पॉलिटिक्स तौरगा अमदी भोट खोंबगी थौंग असिदी लेकाई अमखकी वारी तारगा खंगजद्रबा प्रजा म्याम द उत्ती चाइबिगनु इविक्शन नोटिस की अचुम्बा ऑनरेबल के मेघचंद्र ना खंगबि निंगरबदी मरी लेनबा कंसल डिपार्टमेंट सिंग असिदगी इंक्वायरी तौबियु मतुंग तारकपदा हाइरिबा इविक्शन असिगी मतंगदा अतोपा पार्टी सिंग चंगबिरकलगा भोट खोंबगी मोंगदा अखोय नुक्सिनदनबा लेकाई असिगी मरमददी होनबिगनु हाइना अखोयना अपील तौजरी Institute of Social Research and Development ISRD na Manipur State Legal Services Authority ga khushamnatuna Violence Against Women gi matangda Awareness Generation Program kam Legal Aid Claim Camp ama pangthokre Lamding Higher Secondary School da leiba relief camp aduda pangthokpa thorum aduda resource person oina District Legal Services Authority Thobal gi panel lawyer Khatrimayum Saran Kumari Debina cyber based violence against women legal remedies for cyber harassment and abuse haiba hiramda awareness PK Mathangda Nokphade Cultural Foundation की डायरेक्टर रोहिणी कुमार थोगदामना इंटरटेनमेंट की खुथांगदा अवेयरनेस पीबा असिसु यामना कानै हाइखे तुंगदा नोकफदे कल्चरल फाउंडेशन ना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की मतंगदा नुपी थोकलसी हाइबा स्ट्रीट प्ले अमसु उठखे मणिपुर की अईबिसिंदा चावरबा साफु अमा पिरकलिबसि मखोइना इदुना पुथोकलिबा मखल कयागी लाइरिकसिंग असि पाबिनबा लैबिनबा लैरक्तबा असिना अचौबा साफु अमा पिरकलि हाइना धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर वाहेंगबम चान बाबू नंगसि फिक्शन एंड पोएट्री क्लब मणिपुरना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी आसाम यूनिवर्सिटी खा मणिपुर कॉलेज कक्चिंग अमदी IQACNG कॉलेज का खुशमनदुना लाइफ एंड वर्क्स ऑफ Laishram Samarendra and Elangbam Sonamani Haibasida Pangthokpa International Seminar Haikre Nominini Chathagadaba International Seminar Hodopaki Thorum Aduda BC Professor Wahengbam Chan Babuna Makataraduna Manipur ki culture literature ase hena phagat hange hairabade aiba sing asida leiriba wakalon sing adu iduna phongdok hanba masigi damak imung manung dagi hauraga lairik leiraga pabagi hainabi ase haugal agliban harol sing asida phawhan bachangi loinana ngasi digital gi platform da haugal agliban harol sing asina hena focus piragliba se masina kayam yamna kanaba khudongchaba piri haibasisu nainaba mathau tai haiki KCP People's War Group Marxist Center na Bisnupurda Leba Reunion Rehabilitation Center ating batamlamba adu handok le haide Lona Tinkrabalup asige Secretary Central Media Coordinator Lenin Maite ki charol amada Center asibu Thingnana bagidamak lawkiba pirep lamdam asigi leiriba CSO sing amadi marwaina imalup amana marwaiba thodang lauraga center asigi lakiba wakat ching adubu punna yengsin minaba amadi hauzik laying duna leiriba client sing asigi yenglaga lupki athingba adubu handok pinaba hairakkiba wafam lup asigi strategical co committee na ayaba pikibaga loinana thamlamba athingba handok le lup asina makatana lamdam asida leiriba rehabilitation center singda mideng changba matamda lamdamasi ki leiriba lup amatana mateng pangba nattaba yetkhai thingaibagi thabak tawroidabani rehabilitation center ama oibagi ngakpham thokpa niyom sing ngak libra haibase hauzik achauba wahang ama oiribani social welfare loishang asigi leiriba officer singnasu niyom gi wangmada senja thumja tawduna recognize tawshinbana leiriba rehabilitation center singi marakta tawroidaba kaya tawraktuna thoaningdaba thodok bathok kaya thorak nanabagi maram ama ohenduna Rehabilitation Center Chalairiba Singi Marakta Loop Yauba Amade Samnaba Kaya Yauri Haibasi Loop Asina Mayak Seng Kangi Adobo
Kaidongayda isana yauriba loop aduga center aduga mari laina haloidabani. Karigumba mari lainaba sing manba thawong sing tawraklabadi loop asina hairiba rehabilitation center adubu laipak miyamda sak takloidabaki maram leite hairi. Hoji paugi marakthana temabre amatang lawinasi. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break matungda mukana tam nokjeri makhataba pauda Research Institute of Science and Technology RIS ki taragamanga subama pokumon thoram RIS na sinduna Dam College of Science DMU ge lecturer holda pangthokre thoram aduda RIS ki director Professor N Nimai Dam College of Science ki principal Professor KSH Birbal Manipur Association for the Promotion of Science MAPS ki president Professor RK Bhubon Chingbana sarugyake RIS Educative Council ki Chairman Professor N Raj Mohana lamdam asigi haugalakliba mahiroi singda science ki awareness pinanaba maps amade RIS na khonaduna lakpaga loinana scientific idea kaya phangduna lamdam asigi haugalakliba naha singna sana khonaba culture da khaknatana lamdam asidagi afaba scientist puthoktuna science ki lamdang asidi malem gi thakta Manipur gi achauba phida ama kanbangamle haiki Pambai motor haina mingthonba electric rickshaw gi showroom ama hiang thang mayai lekaida transport director KH Daina na hangdokre thorom aduda transport director KH Daina yawnam nyoi kyan sarukyake thorom aduda KH Daina na hauziki Manipur gi senmilon gi phibam asida investor sing punsilaga asigumba venture ama hawdokpa si yamna mathau tai lenga ki thabak khangai bagi mahota asigumba thabak thorom sing skill leiraban hakya na hawdokpa asina senmilon da kanaba kaya pigani haike lamdamasi purup singi na chanabi asi mahiroi singda khangan bagi pandamda kindergarten Montessori school da cultural and traditional dance competition pangthokre Tagyal kolom lekai daleba kindergarten Montessori school da school asina sinduna school asigi mahiroi singi oina pangthokiba cultural and traditional dance competition aduda mahiroi singna lamdamasida yelau ngeidagi laiminar club purup singi nat ki oiba jagoi sing uttuna athoi ehen tanakiba aduga mari leinana kindergarten Montessori school ki principal Dr. Longjam Daneshorna lamdam asiga tana thanaba yararoidaba chatnabi amade nat ki oiba thabak sing asi khanghanba mathau tai masina mahiroi singda pikningai dagi hauna lamdam asigi chatnabi sing mayek sengna khangba ngamgani haike Besnupur district ki manung chanba kumbi amade sugnu SC ki tongan mamafam kharada layong khangdana ok shiba yaure haire ok mapu singna su siriba ok sing adu phumjin bagi mahutta yonthok kibana layong khangdriba ok anaba sima pham kaya da sandorakadra haina mioi kayana chingna ba poknare haire ok ta sandorakli balaina asi masak khangdoktuna athubada mari leina ba singna paikhat pam thokpa tabak sing paikhatuna leina asi sandoraktana ba honabi haire Koki jo separation day manungda security force na maitai nupa ama Kangpokpi dagi kanbangam kre ISTV news na phangba paugi matung ina Kangpokpi district ke Tuinomjang village da mafam khangdana lairambadagi central paramilitary force amadi Manipur police na rescue tawkraba nupa adu Imphal East ke Yaingangpokpi police station gi manung chanba thamna pokpi khuldagi Soyam Sanayamba Alice Thomas Jai kuntragamanga kawi haire Kotu amadi Kuki Jo group sing nangarang ayuki pung taruk tagi numidang wairam pung taruk phawba total shutdown lautoktuna Kuki singna khundaba mafam singda separation day chatharingai manungda Soyam Sanayamba Kangpokpi district ki manung chanba Tuinomjang village da leiramba thengnar khibani haire
ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯊꯣꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯝꯕ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯣꯔꯤꯔꯣꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯨꯞ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯗ ꯄꯔꯃꯍꯝꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯖꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯟꯗꯒꯤꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ 38 ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ कथोकजब हाइना मिंगथोनबा हिंदी लोलदगी मणिपुरीदा हंदोकपा लाइरिक अमा फोंबगा लोइनाना पांगथोखरे। खोरीरोल संगलेल वांगजिंगी हॉलदा पांगथोखिबा थोरम अदुदा खोरीरोल संदोकलुप वांगजिंगी प्रेसिडेंट टी बाबूलाल, हरिभक्त समाज लमदिंग वांगजिंगी प्रेसिडेंट बी नबकिशोर सन्मना चिंगबना सरुक याखि। थौरम अदुदा स्वामी की अयेकपा मितमदा अमसुंग हंदकता लैखिद्रबा सकनाइरबा अयिबा केबिराज मोइरांग थेम राजेंद्र की फोटोदा हैलै कत्तुना इकाई खुमदबु उठखि अमदि मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबसु फोंखि। ngasi फोंखिबा लाइरिक अदुगी मरमदा डॉक्टर सनसम नवदीपना मचा खाइना थमखि। तुंगदा स्वामी जोगेंद्रनंदगिरी अमसुंग स्पिरिचुअलिज्म हाइबा हिरमसिदा संगनाइरबा अयिबा साइखोम चावबना मरिक चुम्मा वाफम सिंग थमखि। ngasi थौरम अदुदा खोरीरोल बु पामजबा मियोय कयाना सरुक याखि। वाइल्डलाइफ वीक सेलिब्रेशन का मरी लेना बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के लमलक की सा उचेक सिंगना मरुएना चक्ताब मफम सिंगदा ड्राइव चथबा हौख्रे। ngasi gi drive aduda uchek lang taret phagat pangamkhi। खोंथांग असिग मरी लेना बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिशियल सिंग मियामदा लमलक की सा उचेक सिंग फाब अमसुंग हातनब अपील तौबगा लोइनाना मखोइबु नुंगसिना लोइना बिनबा वाफम कया सुफोंदोखि। नुमित हुमनिगी ओइबा नेचर कैंप अमा लमथाबगा लोइनाना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिरोई विलेज दा वाइल्ड लाइफ वीक पांगथोकले। उखरुल फॉरेस्ट डिवीजन ना वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अमदी इको क्लब पैट्रिक्रू कॉलेज का खुशमनदुना ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस हाइबा थीमदा चाउना थौरम असि पांगथोकले। डीसी उखरुल आशीष दास याउना पांगथोकलिबा थौरम अदुदा डीएफओ उखरुल लाइश्रम गीताना लमलकी सा उचेक सिंग अखोइना लूना तौबिगदबनी। मियोइबना हिंगबा हाइबसि मियोइबा खक हिंगबा ओइथोकलोय अकोइबदा लेरिबा सा उचेक अमदी महौसागी पोलम खुदिमाक पुन्ना चटमिनबा चंगी हाइखि। अक्टोबर की 3 पांगथोकदौरिबा मणिपुरी सैरेंगी नुमित की सरुक अमा ओइना डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न सिंधुना ngarang अक्टोबर 3 गे नुंगथिल पुंग 3 मखाइरोम तापदा मणिपुरी सैरेंगी नुमित 2025 की थौरम डिपार्टमेंट असि की क्लासरूम दा पांगथोखरे। थौरम अदुदा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर गुरुमयुम विजय कुमार शर्मा वाहौदोक पिखि। मखा तारकपदा डिपार्टमेंट असि महरोय सिंगना संगनाइरबा मणिपुरी लोल की अइबा सिंगना इरंबा सैरेंग अमदी मखोय मसा मसाना इजबा सैरेंग सिंग लामथोखि। कोंजेंगबम राजेंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपरादा लेबा नवा लौशिंगकोल स्कूल दा फ्री डेंटल मेडिकल कैंप अमा पांगथोखरे। स्कूल अदुकी महरोय सिंगदा यागी अनाप येंगलका हिदाक लांगथक यंथोकपगा लोइनाना या सोखनदनबा करी करी तौगदगे अमदे सोकपा हौरबा सिंगना हेन सोकचिंदनबा करी चेक्सन थौरांग लोखतगदगे हाइबगी मतांगदा डॉक्टर थौनाउजम लैमतोन चनुना महरोय सिंगदा सुगाइना ताखि। अहल वरब सिंगिदमक लैंगाकना हक्सेलगा मरी लैनाना मरिक चुम्बा पॉलिसी अमा सेंबिरबदे अवाना कयादगी ngaktokpada mateng oigani haina sangai trust foundation की मैनेजिंग ट्रस्टी सलाम प्रशांतना ngasi लैमचनु नवा तेंगबांगलुप अमदे sangai trust foundation अनि न पुना सिंधुना कोंगबा नोंथोंबम लेकाइदा लैबा नुपी सिंगतगी ओइबा सीनियर सिटीजन्स होम दा पांगथोकपा थौरम दा हाइख्रे। माना मखा ताना अखोई की खुनाई की मायोन ताकपदा अहल सिंगना अचौबा थौदांग लौरे। मखोई की पाउताक याउदना तुंगी मिरोलबु अफबा माइकैदा पुरकपा ngamloi हाइखि। थौरंग मरी लैनाना चाना थकनबा nga amade nutritional support ओइबा हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना फंगनखि। मणिपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का खुशमनदुना IQSC रीजनल कॉलेज न सिंधुना बिल्डिंग ब्रिजेस एकेडमिया टू इंडस्ट्रीज हाइबा थीमदा 15 सुबा रोड शो अमंगसी पांगथोखरे। थौरम असिदा कॉलेज असिगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की हेड एरोमैन प्रिंसिपल लाइश्रम चंद्र कुमार, मणिपुर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के लीड
Dr. Rajib Kangabam amadi Technical Association Valory Kuraijamna Wangangki. Delhi dagi Impal tamna chatkadaba Cycling for Manipur Peace haiba thimda transgender Malem Thongam ngarang October ani ki nungthil pung mari taba matamda masing yamlaba Delhi da leban hakayaga saruk yaduna Manipur gi damak lam tharakre ngarang ayuk pung nipal ga minit nipu tabada Faridabad yaukibaga loinana numidang wairam pung ahunga minit yangkai mangada hapurda yaukre state asi miyamna ngasi hingliba punsi marel asi leibak asi mafam pumnamakta leiriba citizen pumnamakta mamut tana khanganbaga loinana Manipur da mahu sagum ingtappa hanjilakna bakhona bana khongchat asigi pandamni hairi Ima wangu tampa lairembi ki hiang hirel tanabagi thoram Manipur turel gi masama wariba ithai virus kha thangba wangu turel da pangthokre tampa lairembi hiroi pakhangba hiroi lining thau hiroi haina khaidoktuna pangthokpa hiang hirel tanabagi thoram adu wangu napachik hiden dagi wangu ima tampa lairembi hiden gi kha thangba wangu baji hiden phauba punna kilometer taruk henba wangu turel da lamthungpham oiki Yang hirel tanaba tuda ima wangu tampa lairembina ahan bataki. Uripok apun balub Senate Citizens Forum Lamboy Khongnang Khong Forest Department Directorate of Environment and Climate Change ka punakusham naduna Lamboy Khongnang Khong Mela Ground Lambi Matai Paringda Cherry Pambi Kungamari Thakre Uripok apun baluki General Secretary Shamom Drubana Malem gi honglakli ba aing asana pirakli ba chaitheng dagi aikoi punakusham naduna u thaduna asangba Manipur ama tungi mirol da kushinaram lasi haiki Bhot Chor Gadi Chor gi matangda India Shin Bathungna Chathariba Signature Campaign gi saruk ama oina Block Congress Committee Kakching na Sinduna Kakching District tasu Kakching Bazar da leba BCC Kakching gi office ta gi haudokre Signature Campaign haudopagi thoram aduda District Congress Committee Kakching gi President A Rahman Chesaba BCC member KSS Kennedy Block Congress Committee Kakching gi President Nomaithem Asokna athoiba mithung sing oiki Nasha Mukt Bharat Abhiyan gi saruk ama oina ngasi Thawbal da leba Fancier Higher Secondary School da nomagi oiba awareness kam symposium competition ama pangthokre Ministry of Social Justice and Empowerment gi National Institute for Social Defense ki meeting da State Level Coordinating Agency SLCA Manipur amadi Community Development Program Center Thawbal na sinduna Drug Abuse Prevention haibahiram da pangthoki pathoramadda SLCA Manipur gi State Coordinator Ahibam Basanta Kumar CDPC Thawbal gi Project Coordinator Waikhom Biren amadi Fancier Higher Secondary School gi Principal Kangabam Sarat Chandra na chingbana saruk yake tungda symposium competition da makong mathang taraba singda manamathum singyan thoki Hauzik sanabagi pau aikhoigi senior sports journalist boy 9000 dagi lobise Kuntra Suba Senior Women's National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy gi ngasi sanakiba Manipur gi ahanba match ta Haryana bu maiti ba pikrai All India Football Federation gi meng makada tha sigi tang amadagi state tarana grubani thongna khaidutuna Chhattisgarh gi Narayanpur sathari ba Kuntra Suba Senior Women's National Football Championship for Rajmata Jijabai Trophy gi ngasi sanakiba Manipur gi ahanba match ta Haryana bu gol ahum sinoda maiti ba pikhibani Manipur gi mai pakbi gol singadu dangmai Grace na match gi kunmari subamadi yankai humdoi suba minita gol ani sanki atopa gol aduna KS Bhumika na match gi humpuni thoi suba minita sanki Manipur gi mathangi ani suba match tha sigi tang taruki ayupung nipar makai tabada Assam ga sanagani Manipur Table Tennis Association gi meng makhada District Table Tennis Association Impal East na sinduna tha sigi tang amadagi Dem University campus ta leiba Table Tennis Indoor Stadium da AGM di Manipur Police Sports Club yauna Manipur gi tongan ba district taruki nupa madi nupi table tennis sanaroi samaga marpur tarani thuna saruk yaduna sathari ba kunthara tari suba district inter club amadi state open ranking table tennis championship ki ngachi sanaki ba sahi trama makhagi nupi masagi aroi bam match
Imphal West District ki Ankita Sanjembamna Imphal West District ki Binsi Thokchombu set ahum sinoda maitiba piduna title laukre sahi tromdoi makhagi nupa machagi singles ki eroiba match ki sanakibada Imphal East District ki athoiba RK na Thobal District ki Ambrose Namairapambu set ahum sinoda maitiba piduna title laukre sahi mapan makhagi nupi machagi ngasi sanakiba eroiba match na Imphal West District ki Bristi Thokchomna Thobal District ki S Lalaibibu set ahum sinoda maitiba piduna title lauki sahi tromde makhagi nupi masagi sanakhiba roiba matchta Imphal West District ki Binsi Thokchomna Imphal West District ki Deves Serino Maithembu set ahum amada maitiba piduna title laukre sahi tramapan makhagi nupi masagi sanakhiba roiba matchta Imphal West District ki Ankita Sanjembamna Imphal West District ki Nikita Elangbambu set mari amada maitiba piduna title lauki Women's Open Doubles ki sanakhiba roiba matchta Manipur Police Sports Club ki CS Narasini Devi amadi AG ki El Sumila gi Zurana Imphal East ki S Thajam Mambi amadi Imphal West ki Maibham Bindia bu set ahum sinoda maitiba piduna title lauki sahi mapan makhagi nupa masagi ngachi sanakhiba roiba matchta Imphal East ki W Ningthemna Imphal East ki TH Thawyam babu set ahum sinoda maitiba piduna Tim taramangana sarug yaduna sai tagil gi artificial top ground da pangthokadoriba ahum suba Premier League mai pangna pangthoknaba sem saba loire league asigi howdagi loiba phawba Kolkata da base toba YouTube channel Exist Sports Management Solution na live stream tawduna lebak asigi miyamna yengba phanglagani YouTube channel asiga All Manipur Football Association Amphaga MOU sign tonabagi matung ina masidagi phanglakpa apunba sempham adugi tangkai ama sililangiba amphana phangani anisuba Premier League ki champion oikraba amadi runners up takraba team singi pibham thopa prize money sing pitokuna lakpa adu sponsor tawriba Sheikh Babu Masa Memorial Trust ka yanarba matungda athuba matamda pitolagani haina All Manipur Football Association gi General Secretary Al Joti Moiroina network asiga akhananu unabada phongdorogli mamangi second Premier League tade koi team taraga mapan sanagi adubu handak third Premier League tade team taraga manga haktang sanaragani mamangi chahida yauba FC rangdaina champion oibinina handaki third division island ter comment tongre moina third division island te yaurgani noina mamangi team da yauramba Nisha Demrao YSWA UDO Classic Football Academy Wafa handak withdraw tawre yaudre aduna team trama khaltang sanargani handaki third Premier League se EG Sports Management Solution haiba group amaga ekoiga official broadcasting partner gi MOU sign tongnare hawbudagi loibau live telecast tawgani atabadu ekoida 50% pigani amphada mateng pangani hai hayeng dagi hawgadar bisida yamna kanna ekoi ground ready leire everything referee ready leire live telecast tawna misu thongare ahum soba Premier League sidi yamna successful oina pangthokani haibagi asa da thajabulai amphagi handaki third Premier League su mamangi second Premier League te sponsor to hiba Babu Masa Memorial Trust na handak su dum tawgane haibire mamangi ekoigi trust na ekoigi champion na su ki pesa pigadaba pithoktuna leibadusu ekoi yam thuna pirgane na All Manipur Football Association gi meng makhada tha sigi tang manga degi team taramanga na sarug yaduna sai tagel gi artificial top ground pangthokadoriba ahum suba Premier League ta sarug yagadoriba Southern Sporting Union SSU singjamai gi sanaroi amadi official singna sijinagadaba uniform sing yantopagi thoram ngasi union asigi office ta pangthokre thoram masida singjamai kendra gi MLA Yumnam Khemchan Imphal Municipal Council gi mayor Leisangbam Lokeshwar amadi Southern Sporting Union SSU singjamai gi president Khunja Mayum Ibobi sakna thoramapu sing oiki pangthokadoriba league asida Southern Sporting Union SSU gi sanaroi kuntre namadi official tarugna sarug yagani namairapam Vikas na Southern Sporting Union SSU gi head coach Waikhom Roshan Basaspati Mayum Sobika Sarama Nongthombam Yaspal Ningombam Dole namadi Leitongbam Janaranjanna official oina sarug yagani Southern Sporting Union SSU singjamagi head coach Namirapam Vikas na pangthokadoriba league asida sarug yagadoriba union asigi sanaroi singi performance singi matangda network asiga akhananu unabada phongdorakibada aigi ming Namirapam Vikas Singh ayojozik SSU singjamagi
हेड कोच होने लेजबने कोई अहम की प्रीमियर लीग की कोई असिस्टुना चैंपियन होगी अदो अनीसुब ममांगी चाहिए कोई लाइक थीबदगी टॉप 60 चांगा कोई चैंपियन होगा ngam Impal West District Football Association gi meng makhada mamang tha gi tang kun mapan degi tim tare na saruk yaduna Pamyal Ground Pasoi Patu da chathariba kuntra suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngachi chanakiba ahan ba match da KYC Kurukulamadi YAC High School goal amamam chanaduna draw chatkre KYC Kurukul gi goal adu I Arunna match ki putra mathoi suba minute sanki YAC High School gi goal aduna N Niranjoy na match ki humputra mapan suba minita sanki ani suba match ki sanakibada SJC Sangaitel Road na SKYC awang sengmaibu gol ani sinoda mighty bpk SJC Sangaitel Road ki mai pakibi gol ani adu I Indrajit na match ki taruk suba madi yankai humdoi suba minita sanki Yumna Miyaima Memorial Stelven Kendra Wise Mixed Kang Tournament ki ngasi sanakhe bam match da Kaisamthong Kendra KKCO Kangkutna Oinam Kendra Kangkut Team Sibu Mighty Bapi Krai Manipur Kang Association gi meng makhada Oinam Kendra Kangkut Sinduna Mamang Tha gi tang kunma thoidegi Kangkut Tarom Doina Grumari Thongna Khaidaktuna Radha Mantop Kainok Thong Takta Chathariba Yumnam Yaima Memorial Stelven Kendra Wise Mixed Kang Tournament ki ngasi sanakhi bam match da Kaisamthong Kendra KKCO Kangkutna Oinam Kendra Kangkut Team Sibu Panjal Kun Tarani Thoida Mighty Bapi Khibane Kaisamthong Kendra KKCO na ahan bahab amadi ani subab da panjal tara kapki Oinam Kendra Kangkut Team C na ahan bahab da panjal nipal amadi ani subab da panjal mari kapki Sports Association DSA Kakchinggi meng makhada mamang tha gi tang kunithoi degi team taramathoin grubani thongna khaidukuna DSA Kakching Playground sathariba kunma thoi suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahan ba match da KYWAC Wabagaina KFC Kakching bu gol ahum sinoda mighty bapi khre KYWAC Wabagai gi mai pakbi gol ahum adu yai phabana gol ani sanki atopa gol KFC Kakching gi sanaroi angthilna on goal oina sanki ani suba match ki sanakibada AKSA Kakching khunongna Walida Wabagai bu gol ama sinoda mighty bapi kre AKSA Kakching khunogi mai pakibi gol adu Quinton na sanki Thagachiri boyai hauji sanabagi makata ba pauda Jahi Marbudra Manga Sugadoraba athlete ani yauna athlete chamaga humfu henbana sarukyaduna Nipugataruk Suba Stat Master Athletic Championship ngasidaki haukre Kuman Lampa Sports Complex ta leba Men's Stadium da Manipur Master Athletic Association sinduna ngasidagi hauraga numit nini chathagadaba Nipugataruk Suba Stat Master Athletic Championship asida masana kayada athoe hentanarki Championship adugi convener Manipur Master Athletic Association ge Publicity Secretary Achoibam Devrajna Championship asi mathang chahi ki January thada Kerala ge Thiruvananthapuram da pangthokadaba nifu taruklak suba National Master Athletic Championship da saruk yarunaba trial selection amasuni eventsing asida first second third tabasingna championship aduda saruk yagani Championship adudagi amuk mathang chahigi November da pangthokadaba World Master Athletic Championship da sarukyaba phangani November thada pangthokadaba Asian Master Athletic Championship ki oinasu Manipur dagi Master Athlete humphugani thoi amasung official ahumna sarukyagani haiki Universal Wushu Academy Thaubal Nongang Khongna Sinduna Academy asigi tongan ba national state amadi district level tournament singda medal lor kraba sanaroi sing taram opagi thoram ngasi Thaubal Nongang Khongda leba academy asigi training hall da pangthokre Thauramadu da handak jahi ki national chatluba player sing state level Wushu championship ta sanda event ta Runners up Tarakraba players sing amade Thawal district ki ahanba Olympic Games the overall champion oirakraba punna sanaroi kungani thoida achamba khudol pot piduna ikai khumna botki September kungamanga dagi kuntra phawba Indian Pancake Shilat Federation Sinduna Kashmir Indoor Sports Complex Srinagar da pangthokkiba ahum suba Asian Junior Pancake Shilat Championship ta medal lorkraba Sanaroi Singh Impal International Airport ta taramna okre
ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯕꯨꯡꯅ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤ ꯆꯅꯨ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯥꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯗꯜ 4 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯨꯟꯒꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯁꯨꯄꯔ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯂꯤग 2025-26 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯏꯅꯥꯠ ꯀꯟꯕ ꯂꯣꯞ ꯆꯦꯀꯜ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯒꯦꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯒꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯕꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤग ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ यूनिवर्सिटी आर्चरी टीम खन्ननबगीदमक मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन ट्रायल सेलेक्शन की मतम थासी की तांग निपांदा खुमन लंपाक आर्चरी रेंज दा पांगथोकलगनी हाइरे ट्रायल सेलेक्शन असिदगी खनगलबा सानरोइसिंगना पंजाब की बैटिंग दा पांगथोकदबा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी टूर्नामेंट दा सरुक यागनी हाइरे स्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन पैलेस कंपाउंड की मतम सांगना सानरोय ओइरंबगा लोइनाना यूनियन के इंटरनल ऑडिटर ओइरंबा नोमैबुंग नामरम चिथेक्तगी पुखरंबम चावबना मनुंग मतम चादना लेखिदबदा ESU ना अवाब फोंदोखरे ngasi स्टर्न ग्राउंड फमकिबा मिफम अमना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना लेखरबगी थवाइना मापुगी खुयादा इंगना चिकना लेरुना बथौनिके अमदे इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइरे Hozir loislakpada maroiba pau amukana pijari Miam gi lengak ama semnanaba BJP gi MLA sing Delhi paishnakre ngasi so hanagi chief minister Birena Luchingba MLA kangbo ama Delhi ki damak Imphal thadokre National Highway da puru kudimak chatpa yahanaba IDP sing mayum da hanjil hanaba kuki singa chatnariba su handoknaba mari leinaba singda takshinanaba miyam gi mifam na warep lore haina imagi mairagi luchingbi TI Sujata na phongdokre Manipur da han boina konung mamangi lambi da rigid payment oina semliba lambi mi chatnadringai da mafam kaya da chekhaiba thingnare Shanghai Conservation Amadi Breeding Center Amakabu Lamjau National Park ki akoibda semgatnana ba thorang tore haina Principal Chief Conservator of Forest Anurag Bajpai na haikre Ngasi oina de ISTV na bijaba pau matang salujare ning tabi basing bomkan kromjari